Cemi Diyarbakır'da sayrut yelemelemeyi. Lasvara eyla lasvara Sibeye Halil Badiki Kasilo Mahmud Dili Minajid La Delalu Diney Seri dilimi bi şebni dilimi bi küle bi kedere tebrine lo mahmaik Katura be bala kabdi simanga askeri devleti sifırka askeri cumhuriyeti Ketine devi cemid sadeki giri humaruti hud lezini Çadırı heybeti hali dani nesi suvari kurmancı lipi ve şiyab askeri Kışın amala mecadini luvapoy Mâme kasidari dürebini lipişa ve hudatine Badiki halilolola bala khudmi suvari peşik Kasmi rduye khunkhari mala remuye Suvari navi İbrahim feyzuye khunkhari mala khaloye Suvari paşiye kolo sewa koyelola Halil Badiki Kasilo Mahmud Li Minajid La Vavayay Jipaşi beri da kuştun kari malameye Mirin emri khadayay Eğer tu iznamı bidyazı devi çemid sadeki Giri khumaruti kime kasab khana la şayay Eğer khadi jimral hevine mkhas paketi le alamani daye Müderba avli daye beşnu bala İbrahim'i feyzuye Müderba dedi daye kabeşnu bala Kasım'ı rduye Mevişe kase gula brindar kri kolosi vakoye sebi dahatanha Leser çokayet bala khabde kuştuna vi peyai perfena yelo vapoy ay 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 ساعت خوش ماسته. Sahbi terhebi تهرهبی. ولی برنامه آوازن زرین دست بده که لسورا آمده دنه لسورا آمده و کندزانن بخودی جه کفنار و دیروکه امجی دما کوک آوازن زرین بک هرچم جذب بجم دما امتن جین دیروکی ده ام درونین ام برنامه کشینن هستیم پر جداتر بمردن آواز کردن پر خوشتر در خارو دادن چما چونگو دنگ بجی جوخه دیرو که نه شقته او دیرو بناو هدو ده تما کمرت وسا امبیج جهوارین دیرو کی درونین کلام دنگ بجی ده بجی هستم رو پرخوشت بن و کیف خوشت بن ما وسط خیراتی جارکتی ناف خیره دابی صاحبی از تو خواستم تهنه خاله خوابکین تو خوابده ناسین امسا دست بکن از محمد الشيخ ميري جمرة دبين هناك بين محمد الشيخ ميري هناك بيج محمد الزازا چما زازا جبركو الزازا من جبر زازاتی انسان ناوی لی ناوی گونجید بجن شیخ میری تگو شیخ میری جی ناوی گونده ناوی زازا زیش کوم زازانه هناك زبين محمد الزازا هناك بين الشيخ ميري جو عینی جی سد کنه بله عيني جي دايه و دنگ بيجي ام دشوبينن ام بريبه دبن ام دبن ام بريبه بن ام شخص بكاربن ببن طبي ام وينزانن او جنيرينا قال نه هم ستشتک بالکشه normalde mesela bizim ahaftına hani bizim Ali Zazakiyu kurmancı bir kez hep cüratıra. بله Mesela o tu kurmancı bir rahat strana denk vejad stre Zazaki yiyorsa tutkari bejin. بله از زازاكي زيد بيجم نها ایمن هم دهلا کرمانجیه ده هم دهلا زازاکیه دازی her du zaman azî ez gelek ez karım bivêjim ku ez gelek baş zanım
yani kemasi es haber dedim. من بخوا ستران يعني دنگ بيجي كلامك اللي سر ولات شكري بله من قالك كلامي نفسيني اللي فقط من قالك كلام زي نقوتي هناك بزازاكي هناك ب كرمانجي از نفسينم هل بس هذا نفسينم هل بس جارنا دخينم يعني demek derece tu em biji ve karê nivîsandinê jî tu dikîn an demê dawî de dest pê kir. Na من حشتي و شاشة دا دست بكاري نويسي كر Pir baş. لي بخابن بري من نويسا كردي نزانه بو جبر كون نويسا كردي من نزان بو من هلبسي خو همي بتركي دي نويساند پشتي 2000 از هيدي فيريز نويسا كردي بوم من دست به استرانی کردی بن کردی من بسام. Nivîsandin o jî te Kurdî kir. Gelek baş. جوی بردارتز از نه است به کردی دن بسینم من دفج نویسا ترکی بردا. از به کردی دن بسینم. Kilamek te xwe nivîsî tutkarî ji me re bêjî em guhdar bikin. Ku ama sas zelal kirîme qediyan dî bi xebatê wê. نه از کار مبیجم نه افس کلام دما نوتو سیسی نوتو دنیا نوتو چارا دوی دمه دا گابا کو ولات ما هاتا بالا کرن گندهات نشوتاندن گندوالا بون لسر حسا طوان گندا من گوتیه به زمان زازاکی استخوازم Kerem ki mamız. سر سار مدجنو فريخم داو باجار الجونو ازيشيا ساري كوي جمي داي كيورتو دبي كيو دبي رو دوي داي چقاي سيرمندي اخي هلا داي ولا وقت فري چقاس وش بعني دوي ایروت ونینی پیرو بیویرونی کی خرا پیرو ونگی هوار دای دارو بری پیرو نشتی روحی برمنی هلات ونینی کویونی مارا دای کوی ما بحسرتی آخی هلا کوی مزاگلی کوی کو برزوای هلا هتی وتی دوی مزاگ چقاس و شایی هتی جوری زنگ سوریا کشتا چپی سردنیا هافکی چمده دار گوزیری قنی مندی میون دوندی هوار دای ولا دوی ونینو دورا دو پیرو برمنی ان حسرتي وما دای میون دوند دگوزیری کوی ماد دار مازیری ولكني ضربوا مري عند وشي دوي مايات ایروت منی ینکو یورا پیرو برمنی ولا گوزیری گوزنیگینی بو میری فلان کنی دار مازیری پلنی دونی این حسرتی ما کردونی دایم تبوني جورد هامي فيشني دوي بوني ويرون كردي هوار اني دوي وشي اخداي دوي ماي خورتو كيني ما كردوني صاري كويون دي جيرني سمدي ما جونو رحي اقتدر دوني ولا قالوا بيري فربرون درونشتي خريت در ديون كني وقت خنو قالي فري كني
دای پر حسرت زر ماد پر بشنی ولك زوي ما برتي ناس مدي اني دو دای دوي ما يوم كما غير شير سري اني كويو ما بغير زي وقت بريوخ حسرت بقدو هوار دايوخ ولن حسرت ما درقو دروني قد ينو ايوه حتو خاينتي وراني ديوني قد ينو دايوخ اخي اخي سعد خوش ما مصطفى برسك ادخل مشتبك منها مثلا بيجن شو خزاتن دما بحث زمانی کردید که بگلم پرید نوا خود وقت 4 زراوا جم شروعات کنیا همینجا زراوای سورانی گورانی کرمانچی هم فینانسیت کنیا مثلا بیزن عالی آخفتنا زازاکی دجی نورمالده وقت روزا ایرو دکی ماهی کردین جیان کردن نوا جواکی د دانستاندنه به هفدوره بله به همان آوایی دوید دجیتین جیان کردن ام ببینن مثلا دمان ببینن وقت زراوا ام تنم با هفدو کرمانچی پتر تی آخفتن آنجی عالی زازاکی نوا جواکا و خوده میشین وقت زراوین جوان زازاده دنوا زازایا دا گلک گندی دورا ما یه دورا لجی یه گند زازانه گلک گندی ناوهفکتینه هنگ جه زازانه هنگ جه کرمانجن یعنی هم نیوی گند کرمانجن نیوی گند زازایه بله لبلی گندی کو تنی بخواه زازانه دما کو جوین چیبه و یعنی گل هفرونین آخافتنه که بکن پریوان بزازاکیه یعنی بزازاکیه لی دیسری سر دا زاروکی خورا بزازاکی خبر دادن جبوکو زاروک هیم ببین بیر ونکه زازاکیا بویژن زاروا زازاکی یا دورا لجه هینی حتی بگی جه هیلا بینگولی و درباسی هیلا قلپی به دوی جوارد زازا هنم اوانا زاروی وان همت وی بوک هف یکی نه گوارتن لی زاروا زمان زازاکی یا کو کردبیجنه کرداسی هلا درسمی و دهلا مالاتیا ده حتی کم بگینه سویره که هنکتی جداتر گوارتنی وان گلکن لی یعنی تی جهودی تشتا من فهم کردیشته تو بیجی کی ام بیجن yani dema ku nava malê de bi zarokera danistandinê xwe bi zazakî dikin. Ji bo zarok hîn bibin. Ji bo zarok hîn bibin. Saravayê me kurmancî ez dibêjim îro vê rewşê de gelek baş temaye. Yani em bijin berova jî vê hinî zarokê xwe re em bijin bi Kurdî axaftin hemû bize sekinandine. Yani kurmancî axaftin sekinandine. Hemû berê xwe din işte zimanên cuda cuda were daxivin danistandinê dikin. Ji xwe zarok jî dema ku destpêkê dest bi axaftinê kir çi bigire wisa berdam bike. Ji bo te got mesela bijin hêjîn aliyên zaravayên me yên zaza vî karî baş xebitînin. Yani zarokê xwe din fehm kirin. Din hîn kirin. Lê vî alî de bijim gelemperiyê dem gelekê masiya jiyan dikin. Lê bixabin ez vîya dibêjim bawerim yani neşaş zî rast zî tiştekî wayî îro xas dema ku tu lê mêjedekî difikirî xasî ku zazaya zazakî parêstiyê we qas kurmanca Kurdî neparastî kêmasî tê geleke. Ji bo çi zî îro nüfusa em bibêjin tu li ewa li binêrî zaza bi çend bajara da zimanê zaza êdî berqutkirinê diçe yani bandabûnê diçe lê dîsa zî di malbata xwe da zaza dibêjin lê kirmancê me di vê hêlê de gelek kêm in. Ez timîtim dibêm ku ez Kurdim ez gerek Kurdî zarokê xwe nefêm kirin. Bira zarokê min Kurdî bizanibe lê evana lehçe me yani em bibêjin zimanê zazakî ya hewramî, goranî, loranî, soranî evana
لهچنه او زاروانه او زاروانه zaten zarara o değil de hebe ye devlemendiye. Kurdî yekemî gerek ku em hemî bizanibin ji Zazaya, ji Sorana, Goran, Loran, Hawramî em gerek vê zimanê Kurdî bizanibin. Belê. Ji bo çi dîroka zimanê Kurdî dîroka gelê Kurd li ser zimanê Kurdî tê heva kirin. Rast. Dibê Kurd niha netewek ku bixwazibe kesekî wenda bike ji bo wendakirina ya zimanekî ya qewmekî ya irqekî pêwîst e ku du tişta bike. Yek jê çand û hunera wê wenda bike, yê du diyazî zimanê wî wenda bike. Jixwe her du xwal ji heve gire dayîne. Dema her du tune bû zaten civakek tune dibe. Belê. Lê pistek balkêşe bî bu amste ez mesele bînim hinek dengbêja vegirê bidim. Dengbêjek pir navdar e. Ez niha nav nakim navî nabêjim. Nel jiyanê de jî ye. Yani jiyan nake jî. Xwe afo bike ji xwe. Carek wisa bername dem rûniştin. Me işte derbarê dengbêjî û çanda Kurdî ziman de me şîrovet kir. Yani min got ya dengbêjek pir navdar e jî. Got li mal de digot layê min Kurdî nizane. Digot layê min qet Kurdî nikabin axivin. Hemî Tirkî diaxivin. Mînak ez bidim. Ya o dengbêjek ev qas işte em bijin bi nava civakê de bê hez kirin, bê guhdar kirin, qedr qîmet bêdayîn. Yani çawa em bijin gedê te nekaribe Kurdî biaxive zimanek cudatir biaxive. Yani Kurdî qet nezanibe. Şermek gelek mezin. Yani ev bide ege min ro ku rastiyê biçe hinek çanda me çiqa ji rastiya xwe dûr ketiye hinek wêl me dinîşandan. Yani hinek tişta bilêvkirinê de em piskirêk jiyan nakîn lê jiyana xwe de bicihkirinê de em piskirêka jiyan dikin. Belê. Yani gotinê de em gelek gotina dibêjin lê li gorî gotina jiyankirin hinek lawaz e. Ji bo nav jî vê ev rewş hinek dîtirê wisa bi baldarî serbêsekinandin ji bo em behsa pêşeroja civakekê dikin. Em behsa xetereyê heyî dikin. Lê mixabin kesê ku mesela bijin herî zêde jî vê karî de derketî pêş dema ew bi kiryarê xwe de pêk neyêne vê çaxê xetereyê mezin bi her alî ve xwe dinîşandan. Şwe gotina te cî rast e. Yani îro ez bibêjim ez dengbêjim ne ku el serxwe bibêjim ez dengbêjekî pir navdarim. Herkes min naz dike, gel hemî min naz dike, û dengê wî xweş e godariya min dike. Lê dema ku zarokê min ya qîza min ya kurê min dema ku bi Kurdî nizanibe ez ne dengbêjim. Ew ê çaxê ne dengbêjim. Yani ez dengbêj bimse ez ne dengbêjê Kurdim. Ez ne dengbêjê gelim. Noxsan e. Dengbêjekî kêmasikî herî mezin e. Îro yê min zariyê me hemî bi Kurdî zîzanin, bi Zazakî zîzanin. Torna min niha hem bi Zazakî hem bi Kurdî hem bi Almanî hem bi Tirkî diaxive. Ev ji bo me gelek fediye ku em zimanê xwe nizanibin. Niha zimanê me em dibên zimanê dayîk, piştî ku zimanê dayîkê gerem zimanê dayîkê bizanibin. Erê rast, dibistan tuneyî. Yani perwerdebûn dewlet dagirker nahêle ku em Zimanê xwe pir perwerdeyî bîne. Ew jî rast e. Kemayî lê gere em nebêjim ez em gere gelerî yani gişt hemî bi hawra em bibêjin em ê zimanê xwe fêr bibin. Em ê zimanê xwe li mala xwe baxivin, em ê zimanê xwe li pazara xwe baxivin, em ê di bazarganiya xwe da baxivin, em ê di çayxana xwe da baxivin, em ê di aşxanê da baxivin. Pêwîst e ku em zimanê xwe li her derî bi kar bînin. Dema her qadî de zaten piçek wî alî, piçek wî alî, piçek wî alî, piçek wî alî ji xwe hemî bi komple hevdû ve xirat ke. Belê. Yani ev bi hevdû ve girêdayê ye. Mamste Ustam dixwastim sohbetê berdewam bikin, em dixwaze kilamek jî guhdar bikin. Vê ceta azadê te kîjan kilamê bixwazî bibêjî bistirê em guhdar banî. Ay axê. Atine xanem dibete yer dilê milyane waxa hayra dilê milyane vare qurba sadaketi heftan û heştane سوار به سر پشتا شیروانه باجو سرکانی خوازه خود دوری سرمیانی سهود گرانه
بدست سيران أقوم قاق بقر بني كوني عاتنا خان بك ميفانا يا أخي إبهار قربة صداقتي حفتان وحشتان عاتلا خانم تير ضاي برتانان وبين وشاني تير سوارد بسر پشتا شیر روانه دا جو سر کنی خوارزه خود دورشت سکنه نویشی کنانه دورشت به خالو دلی ملیانه کرم کرونه سر برو خالی گرانه جخالی قرا سر جیکم تورنی دوا حاضر کمرنجا قرجداغی ای خالو داوی برخانه خالو میزه کلمه کلاوی ای خوارزی تمیز علمی مارانه میزه که تاقمی چاو قهوه مخالو داخمی چاو قهوه لو کنه یا اخی تيرد بخوازي دورش دلي ملياني لاوزي ناتمه رونكم سربر وخالي قراني تجمرا سرجيكي تورني دوا حاضر كبرنجا قرجداغي خوازي داوي برخاني ولا يرو سريسي شفو سير روجاناتي لخانم خالي تداي برتانان وبهن وشاني ازي واتمه بدستي سيرانا هديات بكرم بني كونياتي لخانم بكم ميفاني يا اخي دورشت به خالو دلی ملیانه جمرا مکه وانگرو شوری هانت گرانه خال دایم رودنی لدوسا بابانه کرم کرونی سربر و خالی گرانه عتیل خانم نیاری باوی من حفظالی قانه قانه از نادم تو سیرانا دیام بگری بنی کنه عتیل خانم بکی میوانه ولا پشتی سیرو جاوی عتیل خانم بدست سیرانا دیام بگری لتکی قرجداغی ای خالو جنو دابا بی پیش تو پردانه خی تيارد بياور خود دوريش لا دلي مليانه لاوت هنا برخي نبوي برانه سرف ديشنا سرف دكي قرانه خالق تبويا وينشا خيب وكاسي شفانه زياتم بدست سيرانا ديات بقريم بمتكي قرش داغي خوازي شنو دابد ميرانه اگر ميل دنياي نمينه نزمار بكم لشفان وقافانانه خي سيرا خانمي جويالي بعد كدبي يورم دوريش دلي مليانه بيل بلا خالتم وزي شوال بني كوني خالت بميوانه ازي پشتي سي شوادي سا وگرين بروي كوني هانه تي دوريش تبي خالو دلي مليانه احمقو دلي مليانه كرو جاردن دلي مليانه ده توی رابه دسته غبابه دزگینی شیروانه فکشمی خی کنانه ازوتم دا کفندو زابنی مالانه براقیزی 1700 مالی ایزی دیای در کفل منو خاله مبکی سیرانه خالو میزک ملای کی برخه کی برانه آخی عاتل خانم سري سبي سري خبند كجنافا برو خالي قرانك بالا خد دي تير كتي نافا كركو عبانك دبي تير دلي مليانة تويج تسي إلاوي جنبكي رفياي كتي بني كركو عبانة تعيب عاري مبيركي تنتوي رابسي تلاقي مبدا دستانك بري مبدا سرمالي بابانا شفي بايزا شفكي دريجين برای که دنیل سرسنگی بری مکوی مگوزلیش خراب که میوانه آخه ای لاواغم نزانو وارو مسکنی ایرو مکنیا ایوانه آخه ساعت خوش مبسته صاحبي تربي از نشاش بیم نها لسازیا چند دهنه را دیجل فراتی وک دیوان دنگ بیجا هون دم دم لحظه دو کم دبن برنامه چیت کن بله روش خباتی هوا چانه مامسته نها ام دنگ بیجی سال چند هنرا دیج رفراتی ام هر هفته روزا شمی ام دیوانک آواد کنج دنگ بیجی ما حمیتین نویری ام دیوانکی کم دبن لحوشا لحوشه ده هم برنامه لحوشه دام چیت کن زوستانی هم دهندر دا چیت کن آنها دنیا خوش بیم لحوشه چیت کن
yani rewşa dengbêjê me bi bawerin bi bîr û bawerin ji bo gelin yani pêwîstiya wan bi gel heyî godarîkirina gel ku gelê me bêl wan godarî bike rûmetê bidine wan pêwîstiya dengbêjê me bi rûmetê heyî û bi gel heyî em dibên qedr û rûmeta dengbêja gelê me gere bizanibe ji bo çizî em viya ji bo kesatiya şexsê xwe nabêjin ji bo çandekî ye ev çanda Kurdî bûyerê ku di vî welatê da hatine qewmandin şer û qetlemê ku li ser vî welatî hatine çêkirin nivîs tunebû yanî kesek nikaribû binivîsiya di pirtûkxanekî da helaniya heta îro bianîna lê dengbêja wekî pirtûkxanekî bi dengê xwe bi heş û mêjiyê xwe bi dilê xwe evan dîroka hemî di mêjiyê xwe da temamî di nivisandin û di dilê xwe da û bi dengê xwe gotin ji dîrokê heta niha anîne gihandine vira yekî ji yekî bar girtiye ser milê xwe dengbêjê me yek çûnî ser dilovaniya xwe me ji wan girtî em ê zî sivê roj herin em dixwazin ciwanê me henekî bixwazmin ku dengbêjî bielmin û hîn bibin û hinek dengbêjî dihazî pêş bixînin ji bo çizî ev zî hunera me ye çanda me yê kedekî divira kedekî herî mezin heyî ji dengbêja nebiya bawerim kesekî nizanibû bûyerê ku li mala Elî Yûnus qewimîne li Fexiyê Teyra Ahmedê Xanê em bibêjin Şêx Saîd daha hêla nêz bû gelî zîla tiştê ku li ser wan hata qewmandin yanî gelek em karin bi sednava rêz bikin evana hemû bi saya xwe da bi saya dengbêja gîştin îro lê bixabin em dinêrin hinekî rûmeta dengbêja di nava gel da kêm tê xuya kirin ev zî em hinekî pê xemgîn dibin pê dilê me dêşê em dibêjin werin de dengbêjê xwe godarî bikin li kilama dengbêj bi dengê dengbêj lê godarî nekin navaroka kilamê dibêje çi navaroka wî çi Xwaza çi bîne ziman tîne ziman li wî binêrin gelek spas mamoste yani ked ne tenê em bijiya kesekî ye ev kedek bi kolektif e kedek wisa bi gelenperî ye îro em bibêjin em jî hewl didin yani xizmetek çanda xwe re bikin em bikaribin bersiv em bikaribin hinek rastiyê xwe bi vî awayî jî derêxin berçav ji bo navê keftulefta me hemî ser vê ye em dikarib wisa bêjin hûn hemî bi qedrin hemû dengbêjê ku îro li rexmê hemû zehmetiya hemî zoriya jî kilamê xwe dibêjin û vê çandê diparêzin hûn ji bo me nirxê herî mezin in em gelek spas dikin mala we ji hemû xebat we dem serkeftinê dixwazin taybetî saziya hewaya çand û huner awa Dicle Firatê jî û tevayî xebatê wê em bijî çand û hunerîn û taybetî ya xebatên dengbêja de jî em serkeftinê ji we re dixwazin em hêvî dikin pêşa rojên hîn xweştir jî em werin li gel hevdû û şahî û demê xweş bi hev re borînin. Savî spas dikim ji bo xeftina te hevalê me yek û serêş bê de heta nihal pişt qameraya sekinê ez wan zî spasiya xwe dikim li ser vê xebata wan zî keda wan zî ne kedekî hindikê sibê de heta niha li ber tavê û zehmetî û eziyetê dikişînin ez ji wan zî spasiya xwe dikim û ez bê mala we ava û hûn her hebin hûn her bijîn û İnşallah buraya bir sergi. Gerek savî mamoste. Belê bernameya Awazên Zêrîn Mehmedê Zaza ve heftiyê li hewşa çand mayê de anî li ser ekranê em spasiya xwe ji bo we jî dikin. Ji xwe û xwe jî saziya Dicle Firatê xebatê xwe dilmeşandin. Em ji bo xebat wê serkeftinê dixwazin ji bo ku ji me re bîn alîkar jî em gelek spasiya xwe pêşkêşî wa dikin. Heta bernameyek dî hefteyek dîtir bibînin xweşiyê de mamoste qala hevalê ku niha naxuyên qala we kir ji xwe ji bo navê min jî got ne tenê kesek ev îşek bi gelenperî ye ji bo hemû hevalê ku ked didin ji keda we re zehmetiye ku dikişînin ji bo zehmetî û kedê we em gelek spas dikin ji xwe aslında ne zehmetiye ev bar ne bare jî ev peyvirî me hemû çikan em hemû niha vê peyvira xwe bicihêtênin bimînin xweşiyê de.
Bahçemi Diyarbakır'da sayrote yeleme